borom daaru mu nga naan ibadatul mar'i minal aqradi ka xifsi mastumatal aradi wa ba'dum akhradu lasrar wa ba'dum akhradu lanwar wa ba'dum qad qasada lamwala wa ba'dum qad qasada lahwala wa ba'dum man wiyu jinnanu wa ba'dum sururu hasanu sa waaja nee na kon li ma bëgg daal mooy ibadatun xaalisatun masduqa li wajhil karimi la mamnuqa borom daaru nee na yéen bokku taalibay maasiyatil bi mawdil muasami kazalika liwaatu min muharrami waay wa darbu maratin bila nusuzi dallat alay ayatul azizi wa mannatun aydan ala layali li ajli lin faaqi min al amwali Cheikh Oumar Ndaw ne moytu leen lii nag wa xasadun min jumlatil mafasidi Muhammad saqi sa waaje nee na loolu li annahu min al-laylil maridi wa tawbatun sahihatun li muqini sababuha mahabbatun li mumini min xayri farqin summa bughdul kabirina li dalali wal wabal lil qasirina wa hubbu bahdin bughdu ba'din min hasad aw kibri wa sadallahu an rasad waasi mahabbatun takbi fi mahwi sambi kama taqi borom daaru neena wa tubqidul abana kalesiyani la saatu tairatal arkani Cheikh Oumar Ndaw ne masiyatul mar'i manel bani min jur'atil abdi am min jur'atil abdi ala dayani waaye Cheikh Oumar Ndaw ne wa aqbaw naasi hasaban fil qiyami yaa waylaw wa kusuro ma dawami ñu ne ko kooku kan la mu ne man yaj moo zaata wa aqlan kaamilan wa sihatan aydan wa rizqan saamilan Cheikh Abdou Sakir Cheikh Oumar Ndaw nee na man yaj moo zaata wa aqlan kaamilan wa sihatan aydan wa rizqan saamilan te moom de wala yubaali rabbu bi amri wa nahyi wa batsi wa ajri Cheikh Oumar Ndaw ne yow mi ne ci loolu kaay nga déglu ma fal ya'lamin laasi bi annal qaadira mu'minun ala al-ibaadi qaahira kon ke yow yàlla wa ghafara lana Allahu kabaa'ira bil fadli wa rahmati wa zakaa'ira sëriñ bi loolu lañ doon barke di ko ziyaara jërëjëf